Thank you. Okay. Amerika, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza ndetse n'abandi ndetse b'uruhu rwera, ubwo ndavuga abazungu, batunguwe nyuma y'ubusabane bwabereye muri Serena Hotel i Goma bwahuje SADC ndetse na M23 nyuma y'inama yabaye ku munsi w'ejo, aho yahuzaga SADC na M23 bigaga ku kibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma n'uburyo SADC izataha igasubira iwabo. Ni ibintu byatunguye amahanga rero, yaba East Africa, SADC ndetse n'abazungu muri rusange, ubwo ndavuga za Amerika, Abafaransa, Ababiligi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bagiye batungurwa, cyane cyane bagiye batungurwa. Turaza kugenda tubigarukaho tubereka zimwe mu mpapuro bagiye bandika bavuga yuko batari bazi ko M23 cyangwa se AFC ari abantu, bari bazi ko ari inyamaswa ndetse atari n'abantu basabana bigeze hariya. Batunguwe muri video yagiye hanze rero ubwo babonaga umuvugizi cyangwa se umuvugizi wa M23 ari gusabana cyane na SADC n'abasirikare batoya ba SADC ndetse n'abandi benshi cyane, ndetse n'abasirikare ba M23 basabana n'aba SADC bitunguranye, babasaba amafoto, babasaba amakontakte ndetse n'ibindi. Baratungurwa maze ibitangaza isi. Ni amakuru menshi cyane tugiye kuba tugarukaho rero, aho ubu ngubu Uburundi nabwo bwamaze gutangaza intambara yeruye cyangwa se akavideo turaza kumukanya kubibereka uko babitangaje, babyivugira bavuga bati nyuma yuko dutsinze M23 yamuna Barundi mwitegure, hari igihugu gishaka kudutera, dore ko baba bavuga u Rwanda, nta kindi gihugu baba bavuga ko ngo gishaka kubatera. Bakaba bamaze gutangariza abaturage rero ko bagomba kurya bari menge, ko bashobora guterwa anytime. Bakaba ari ibyo bavuze uyu munsi. Ubu turi kuvugana rero kandi abayobozi ba M23 boherejwe i Qatar bakaba bariyo mu biganiro, tukaba mukanya turi buze kugarukaho tuvuge ngo niki cyavuyemo, dore ko inama ubu ngubu irimo ishobora kurangira mukanya. Turaza kubigarukaho yabo no munsi cyangwa ejo inama irangiye, mu gihe baba bashyize hanze ibyavugiwe mu iyo nama, turaza kubibacira muri rusange. Naho rero u Rwanda narwo rwatunguwe no kubona M23 iri gusabana n'abasirikare ba SADC, cyane cyane ambasaderi Nduhungirehe akaba yanabyanditse. Turaza kubereka ibaruwa mukanya, turaza kuyibasomera ibaruwa yanditse atungurwa cyane ndetse n'ibyabaye. Perezida wa Uganda nawe akaba yagize icyo abivugaho, mukanya turaje tubive imuzingo n'ibyo
perezida wa Kongo nawe yagize icyo avugaho kubwo busabane. Ubu turi kuvugana rero ikibuga cy'indege cya Goma kiraje gufungurwa, kikaba kigiye kuzacaho ndetse na SADC itashye, ikaba hari ibyo bemeranyije. Reka tuze mukanya tubivugeho. Yanitwa Mpinga John Peter Sefu Gakuba, iyi ngiyi ni Mpingaji Empire. Nimba ukunze ibyo dukora, nyamuneka kanda subscribe, ukande like na share. Nawe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, reka ukore comment maze unasharinga iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi, tujye twibanira umunsi ku wundi. Reka rero tuvuge bamwe mu bari bagize ino nama yabereye i Goma muri Serena Hotel ku munsi w'ejo ari ino busabane. Hari harimo uwitwa General Major Sultan Makenga, hakaba harimo Brigade General Bahesha Byamungu wungirije, hakaba harimo umugaba mukuru w'ingabo za South Africa General Major Rutazani Mayanya, hakaba harimo umugaba mukuru w'ingabo za Zambia General Major Geoffrey Nyerere, hakaba harimo kandi General Major Shaifodi Kaisha, umugaba mukuru w'ingabo za Zambia, General Major Ibrahim Mona Michel, waruhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. Hakaba kandi harimo Profeseri Ukulu cyangwa se Kulu Terensane wari umuyobozi mukuru ushinzwe politike n'igisirikare muri SADC. Ngabo abari bagize inama yabaye ku munsi w'ejo, uno munsi akaba ari nabo bakoze ubusabane n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ubu turi kuvugana rero ikibuga cya Goma cyatangiye gutegurwa ibisasu nk'ubwo twabagezeho ku munsi w'ejo. Akaba kandi iyo nama yigaga ku buryo SADC izataha, bakaba bemeranyije ko SADC ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, akaba ari nacyo SADC izacaho itaha, ndetse bakaba bemeranyije yuko n'ibikoresho byabo, ndavuga imbunda ndetse n'imodoka za gisirikare n'ibifaru n'ibindi byose bagomba kubicyura. Ari nabwo busabane bwari bari kuba mu kanya gashize. Twamaze kubibabwira kandi ko Uburundi bwateguje intambara abaturage, bavuga yuko nyuma yuko batsinze M23 hari igihugu gishaka kubatera. Abaturage rero babwira ati murarye muri menge, nyuma yuko dutsinze M23 hari igihugu gishaka kudutera. Nyuma yuko rero dutsinze M23 n'abandi tuzabatsinda. Ubwo nta kindi gihugu baba bavuga n'u Rwanda. Naho mu kanya inama irimo ubungubu turi kuvugana iri kubera i Katari. Reka mu kanya tuze tubabwire ibivuye mu myanzuro yose n'andi makuru ari kugenda avugwaho n'amabaruwa n'uburyo abazungu bagiye bakomanta cyangwa se icyo bavuze ku y'inama yabereye ku busabane bwabereye muri Serena Hotel. Njye nitwa Mpinga John Peter Sefu, ingene Mpingaji Empire. Kora subscribe maze tugaruke mu kanya.